Saluran kusuk. Sepi banget lagi nih ya, Chan. Mau kemana ya? Siang-siang nih. Sepi banget, sepi. Cuk, gue kenal nih bau. Ya Allah. Pocong! Lu ngapain situ? Siang-siang! Cong! Saya ketinggalan jemputan Om. Tolongin dong Om. Tolong apaan sih? Anterin pulang dong Om. Cuk, udah jelek nyusahin lagi. Ayo, gua anterin naik motor. Makasih ya Om. Ayo. Ya. Ada pocong pakai jatuh. Ya elah, lo kenapa mau bantuin? Yuk. Nyusahin lagi. Jelek banget lagi. Bentuk lagi. Om, tolongin Om. Ketinggalan ini. Ayo turun. Lah. Mana pocong? Lah. Nggak ada. Mana? Aduh. Hei, Lim. lu ngapa? Kok ngomong sendiri lo? Kayak orang bener? Buset, tadi gue boncengin pocong. Lah, tau-tau kagak ada. Gue bingung mana. Oh, ada-ada bae lu, Win. Masa siang-siang pocong minta diboncengin motor? Ya Lim. Cuman emang kayaknya tuh pocong rada-rada bego dah. Win. Mana sih? Gue pengen lihat pocongnya. Susah Lim, tadi gue nonton ya. Lu orang percaya banget, beneran. Oh, mah. Ya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb. Om, kok saya ditinggal sih? Ya lu ngapa kagak naik? Ya udah. Sekarang si Ewin mau gua ajak rapat nih ke Karang Taruna. Ya, lu nih bawa motor sendiri. Oke? Tuh lu bawa. Ya, Ewin. Head, bagaimana bawahnya ini? Kan tangan gue diikat. Tuh, si Ewin pinjam motor bola balik-balik ini. Lah, emang lu nggak nanya dia kemana? Kagak. Lah, terus kemana dia? Lah, lu Gong. Tuh kayak motor gua dah. Mana kau? Oh no. Siapa yang di motor gua itu? Lah, mendingan kita samperin aja, Gong. Jangan maling motor lagi. Ayo. Yuk. Woi, maling lu ya? Pakai pura-pura jadi pocong lagi lu. Ngaku lu. Kagak Om, saya bukan maling Om. Saya pocong beneran. Bohong lu. Kagak Om, saya pocong beneran. Banyak ngomong lu. Oh iya lu. Ampun Om. Action. Action. Kagak Om, saya pocong beneran. Dia mau lama main sih.